isi duhura n'urupfu rudutandukanya n'abacu dukunda cyane. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi batuvamo bakajya ahacecekerwa. Nyamara kandi dutegereje wa munsi urupfu ruzakurwaho, abera bazuke twisangire umukiza wacu w'ijuru. Dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira nta gupfa, abera bazutse tuzamukire rimwe, kurira bizaba bishize. Pasitoro Ezira Mpyisi arasinziriye, araruhutse ku myaka 102. Bakunzi ba Kwizera Ildefonse Official, turabasuhuje aho muherereye hose, mukomere cyane. Pasitoro Ezira Mpyisi yasinziriye kuri iyi Sabato tariki 27 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2024, ku myaka 102 y'amavuko, azize izabukuru. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe, Pasitoro Ezira Mpyisi yavukiye mu Mataba mu 1922, akurira ahitwa Igitwe, ari naho yakoreye mbere yo kujya mu buhungiro mu bihugu bitandukanye birimo Uburundi, Mozambique, RDC na Kenya. Yize amashuri abanza muri Rwamwata Adventist School, ayisumbuye ayigira mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe. Icyo gihe yize gusoma, kwandika no kuvuga Igifaransa mu myaka 12. Mu cya 1935 nibwo Mpyisi yagiye kwiga, aza gusoza amasomo ku myaka 18. Ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo, nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Mpyisi yize kaminuza muri Zimbabwe, abapasiteri mu 1951. Mu 1953 aba n'umumisiyoneri i Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamaze imyaka 3 mbere yo kugaruka mu Rwanda. Yagiye hanze nyuma yo guhura n'abamisiyoneri bo muri Amerika na Afurika y'Epfo, ndetse anigisha mu bice bitandukanye by'icyaro, yamamaza ubutumwa bwiza. Nyuma yo gusoza amasomo, yakoze mu biro by'abazungu byari i Nyanza, akigisha uko yamubwiye. Yarenzaho ibye agakubitwa ibiboko 8. Ngo yigeze kubwira Igihe ati, muri Zimbabwe nagiyeyo ndi impunzi, ndangije njya mu mahanga. Narangije mu 1964, nagarutse mu Rwanda ejo bundi mu 1997. Nagiye muri kaminuza mfite abana 3, kera abantu bigaga barabyaye. Yo Mudventiste wo mu Rwanda, Uburundi na Kongo, wabonye bwa mbere icyangombwa cy'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana, theology. Nyuma yaho yabaye pasiteri
akajya yigisha abandi bapasiteri. Ubupasiteri yabuhawe mu 1951. Pasiteri Mpyisi yari mu banyarwanda babitse amateka ahambaye yo hambere ku ngoma z'abami, dore ko yabanye cyane n'umuryango w'umwami Rudahigwa, akaba n'umujyanama wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera za 2016. Mpyisi yigeze kuvuga ko kwinjira mu itorero ry'Abadiventisiti ngo yahuye n'umuntu amusaba kuyoboka Imana ariko ajyayo ku gahato. Ati badusangaga aho turagiye inka i Rwamwata muri Nyanza, bakadufata ku gahato, bamara kukwandika wasiba kujyayo bagakubita so ibiboko. Nemeye Abadiventisiti ndetse barambwiye bati uko tukubwiye ubikora utyo, ntukabaze. Ubwa mbere yambara ipantaro hari mu 1947 hajyana mu 1948. Icyo gihe ngo yagiye kuyidodesha i Bujumbura avuye i Nyanza kuko nta badozi bahabaga. Aya makuru tuyakesha Igihe. Mu rurimi rw'Igifaransa, umwanditsi w'umuhanga Amadou Hampâté-Bâ yaravuze ngo un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Amadou Hampâté-Bâ. Umusaza upfuye agereranywa n'inzu y'ibitabo ihiye. Nta gushidikanya urupfu rwa Pastor Mpyisi ni igihombo gikomeye cyane. Dushima Imana ko iminsi y'uburame yamuhaye yayikoresheje neza. Naho mu gitondo cy'umuzuko. Zaburi 90:12. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Twihanganishije umuryango wa Pastor Ezra Mpyisi. Ibyahishuwe 21:4. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Mukomere